Exactly. Nani Gikuyu go to bed. Nani Gikuyu man di bed. No man go bed. Kizangila no house. Yeah, very good one you go. Don't you go. Ndio moyo go. Hapa ndio wale hizi tabu kiniona. Na kidogo tu ni tamboroke kidogo ndio mchiro hapa yake hapa au hagiri na woke na kuyaza wake ndio kama mchiro ule ndio tukiria ya mchiko ni gulo ile toria ile ngishi hapo sisi ndio kiko gereta muno ndio kuweka na ndio tu akufiti kabisa boga ndio mkiuga Friday fit ona ile Friday fit yes Omosh turako ndio kuna no good at Hugo. The boy I go up down inside out. Get the level cool. I'm going to up to chin. Hasn't happened. Kule. Ni na tumuru to mimi ya bali tokea ni tokea mbuku ya. Na tili dogo. No kwa sababu tena Omosh ni family. Ni family na ishi na. Watu pio watu ya. No. Todo tío que acaba de decir absolutamente como relax na hiyo mushino tu ya trade aingi are tu kuona na ngia maria nini muno makeria ore to ku boraririo ria no go wena mimi na ici iri ni kina wa berie ukoro kigira thini wa acting niki gwenda berie tena ni oro ni ko acting tunajuka acting kuma tena ya vida na kitu nacho kidogo kile kumenya ndaigira high school wega tondu ni ndekoraga ndi hari ya tukiria dining hall ndio ngi safu hari ni nyingi we had a story na platform stage gekodi hari stage ni yani dauta to ana no to managi hari adu bakari magithakaga no guciria o hawo guore no ni mundu ngera kuri ya form 1 no ri ithu tori asiu tori asiu yeye ndio ndani wa asiu bere mono kwanza bakunoko kwamba the safest place kwanza nigeza twamitithimire tole atiriri ni ule wo wikara no ndio na bomb tu ndio bomb tu bomb wanu yo ana dianini ona second time ona moro yo ndio na hena drama ale ni kuirona sio ana ndele rimwe abin once na ndele ndio kwa nini nako akumala gena hau jeje kuona hali na drama patro ndio kuna kitu ya kama na karolie kwa hiyo role ya bere watu kile natigo ndio tiri mundu kitule this boy ever since that time it got given a trade and ni bila keyo and then one thing odoshi walk natural to that nguma natural on your script when it tells you lines very very fast internet to that character one touch ka get story okay ndio tuko ina tahidi hai tondu ana morona goko guo makuna metwana drama na mara igire ndo metwana utarakinya tahidi hai tondu yo yari brand yo ikaine na rugamite muno hiyo yetu mathina wasemania na tunigeza ingire industry no akere ya acting twapenda samete na tuwatumisha samete madani ndio ndeke atiri tare KBC ndio ndio program ita go radio theater when acting on radio ndio that yana una audition share tahidi ya wataje kia radio that is the first episode ndio kule ndio mwenyewe Omosh character yokiatiri ni character yale ya kitu ndio character no indiga audition no meta na modo illiterate no modo mtuati modo rector modo kimeni anda tibiwa ngoba kimotaki bugwa na nikimudo ngije makomo na nikina character gikutoka ikono kimete kudutam kireba nale so magale kipira kimenyero gugole kipitero oketo wa toni haushi ya rugishia rero Eastlands ukimenya trira amarenda modo gota kwa yeshe ngekushia the first episode I mean the first program kodi on TV kiadi yeshe I was thinking was the first that was the first na ndio ilikuwa ni mwaka ule kugigira tahidi 2016 na wichapa yoka kiana ta babu shoke gitira nigira shoka legionea dudo siru koleto ikomushi oni ni dudo shito koleto program koleto gedire muspenda ka bo wana de da ko tahidi before
school spana motivation basically that amata no tira da mena ya komonia tire alemena hiyo yole maki kulekeo but they have to enjoy tire omuntu kigire omuntu kwire omuntu nyalekeo ya alika udugika adu agigiri kumi matagi hota noni ka ulika ukata wikani ugira kulieta to bikole makuwa ya talent bikole magie ngimakuwa na igiri bakota ngari ngani gushiri yale na kile kina moni ndiri ka udweka no ndo kile akamenya ka udoka na ka utiya ko to ya utiya ya ka ko ko no ndiri akamenya tele wona na ka udo unique from the rest ka ko ke na ke ole ado na bai na matura ka talent gushiri yale ha mu ya ka talent na ni ndigete juma hinda mami aya kwa yole eating drink ke love tight na mentality yako okay how ni hera muno Omosh ndio tuna Omosh ligutari wa haria ukire TV nino tarakte o generally mutore wakuwa na gukunjokora guhanate o arokoja tukawo the model social na ngiri ya ni ikiota kugana ni mwireru Omosh mu wa riba hawo tiule mu wana haria bere turahari no Omosh ngiri no hani Omosh ngi Omosh mwenda kuna oyo urenda kumenya oyo wa oyo mu wana riba isi mu wana isi Omosh oyo ni mutu wanachama na mengi muno na kwenye hali akuna tadaga na kuma kina dia addiction ya joa hii na mabigara na kimoni mwingi balance na dunia ki odu mo madera na usaniki na wodi hapo no kika koroka kina hado iko na tele mtu leo akore leo dite kombo ora hapo ni ado ni ko inua dela ilu amani kigeli mo kagalia my own utika I decided hot to fight no kina hado mudeno mbiga ni ndatika kidona mwaka miaka eri nikeka soka nikaka kwa hapo kisho kila kasoka leo ndio natirire mama nilo godujira this last time nilo kufanya hapa nikati then we had it ndio tashana shi kikata make a decision that a lifetime decision and I can do kishi ndio natirire mudo mupende na Google you know Jehova na natirire I grow my Jehova ni mani okude kolokele tamu na kimekimela the reason to ya kutigari ndio kali kika no kumuitekera tu atina modu wa modu ikije kudogo to Bible no at modu wa modu ya dere I just to give my life to Jesus ewa Niahonokire na kikela mo na ke gwire kila mutolere yo this month mutolere amweno wale atio kagone ale kama mwana ona kabatari de mweno to dada ndio mweno uli hemo ndo kukaira nacho ana mweno ile ona da kaira kido kabisa na kila mwana ayo mushino twire hede ori gimukiamberia acting yanyu wekureta hidi na ifidiri wakoragwo kihatideo gutire na digital space nation tunete digital space uri dite na mbere ko ikura ino twire orone gidiatia na hihi ugirikithania ate usani wa hideo na thaici tontrona mundu akiamberia thaici na kura na ihenya muno makarere giukira hideo nikenele muno the digitalization ya kidagi hiyo litwaliona one stream ya TV no ligule go digital modern mother can go that TVs go tali ho wale mwenye pato yes are going digital now I love it because the modern ni kwa takumenya kake yake MC na kiyo joli oko na kiyo appreciate na ndio ko make money out of that I love it like you get the digital platform has increased so many talents here palete tukamenya ndio 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 fanya na siri on TV atu bako mena kuweka butterflies na kitu hali kuona kamera mtenda to hali na kima itasikia dote komio no hali ikare ndio modo fulani mambo za bla sister kama tataka tumogaka ndio ndio record kiko akare kuna kauta manaje make atari na kuoya hapo sare yako na hia akadaka kwa malaika na hiyo na kama na kwa hiyo if you not I can do something wakaja kugule talent iko I love it to nature kama na ito ya digital hena akaba koleto geko wa cyber crime wa kuluma modo tamasio ule wagira hado tahau na hiyo gira ando ate makoro makemari agithini wa social media nekitu ya tiriri hawo weta bakoma modo kiri it is not good no to modo no ni jira ati takulia au kakauga tiri
Ndio ngiambia uruwa te kukira igari uradikiriye with words nilio rakolia ndio bila tiriri the more uramena the more you giving me more likes ugo no ndio tiriri what the reasons nike totally newe na kure okera good match eda mundo ya kwinani akwe no do mato ho my give up because of one thing you're making me relevant ado ko ligado le akapia PM le akadikosi akana mweje akadike mata ni arekererie erukata kumenya horo ngaje kwenda ki not knowing nakolia pia yes but it's true and you do atuga gatire critics actually they lift you ko bati ko tigira no sure ko ogwore this I'm sure you're not doing the good thing with you do mo ya katodere nikiraki nikikira uti na we ko ngira mo do ke we but most look at go okoro wale we it's nothing else tikira ne we okoro gotere ko ta ke katire ko ta ka do ga ku ke ga go ke ko ko tukeke ko tuko do shi ke como kira ni ando ko ndio mose gukora ko in future fagita te ni future ni tu future ko fagita ni na ni future ko yatere everything that I do I want to do it now for the Lord until you are Kenya okay it's a get you yatere ko ba ni it's more of that's my future now. But I'm doing it in this way, this form. God gave me a talent, give me platforms. I'll use my platform. Go to the platform share or to but I articulate man, I give them more. I articulate them, I give them a negotiation. And you have to be already now, boy. The next step, not the toy, but I'm moving toward the next step. La hemo ya Omosh gate to Pastor Anthony Limo. You are talented man. Akwa remember you and OJ. Na noni ajado to he story ka OJ. Roko hana tari ni brother ya. Nike ko jana blend na modo with nothing. Only OJ. OJ was just on to try was script I go I don't know script a week or something. Ni na OJ to nita mo to be set. Try to give me the hasa set. Not only have can you just release this guy? You just sing the script now. 5 minutes and look at what they're doing. You call that you're the king. And you can't blame now. Then we could read one another. We can't go they called to like the line. And they call it to her. Not at all. They come you. Not the action, the facial expression. The facial expression. And they go ahead. No, not in America. But the facial expression itself. We used to blend like na hiyo emotional tuna gado igimo makre makar hamwe makahitani mamaturania na mwagina uje urato sino turaga uje turaga lakini tuna kitu kikituma nina uje tuendane tamuno no ndabera ke ikimu rira bimu kana ole kuri si bimu odo ke go to bango to koranya ne ke to bango toka kwa ole kwa ya teguli kama kale otogenda kantu kosa tutakuwa ndio we just show yes, tutongea tumesigana na emuleta wo Jeff mna promise akauga ekuo sana na nsigidukia ajira wao. I'm happy for this guy called Omosh. Thank you. Ndana mudo toto ni wake nada arauga atiriri ngigeria kinuthia muno na arauga twe hamwe muno makiriye twakiuga ni ngatho murini ngura arauga twe hamwe na mudo gutwo Abidjan arauga streaming live from Kuuga Tanga na ne tugithiete wega muno makiriya ndanagira mudo gutwo Steven Mudhui wa kuria Gofiti ogesti barauga ni dai andu ni muno makiriya pia agushiria Omosh ri andu ni mamwenda muno ne ari tuceragira kaingi waikara ugo gisera I need to get ready. A phone call away. I don't know off air. But they have to go together. Not that they have to come here first. Come on, I don't know that dinner. I don't know what
otinganie nani mokena we hamuno igo siri onero ni makeneta muno kiuria kia mwisho tukirikio na nyamba gutumira githi cia mheshimiwa kore githunguri jamba gutu Frederick Njoroge Njeri rauga watching from Mikino God of chances if this is Omosh rauga ni akena muno makaria augo with a God of chances kulika Omosh mundu ya chance na agacokana na tukona ni athina mbere. How are you going to maintain this chance? This chance I know I'm going to maintain it because I have God who's leading me. I go to that over. You know, you get to go. To a trade. Ni go to ni mo do megide ora ngiduri. No ni mother hon ka kimenya tele. Kiri yo ina gina ko le mo de gina diho. Kiko mo mo de na yo makale na shika. To ni dai wa ku de karaktere ke go le jo. That yari hapo ni na. Takira ogina ni ara ka wa. Di mo wa bi go na wa ni yari. Ana wa ni yari nyige. Manzo wa di ugore. Hiyo njia tunakuona hapa tunaanza kudundisha. Ni kind of friends, close friends in a week span. Wacho. Na kitu batri. Hii ya kerege mama moja. Ndio niko kakubura kaya makina kitu kwa batri. Usio kai atakika. Akokeni hapa kitu dia. Akone kitu meta kile kwa hali yake. Ndio tuna modo mengi mnelida. Jinga tiri. Dina testimony ai kuma kunia mtai komio kulete la ndio moto kia. Kama ndio mwake. Ndio modo testimony. Ona ukole ndio weka kile testimony ndio Ndio na kana ni ndago ri Monica wakara uche korwo guku ni kama ndu mase ba testimony mwikarinda huwa mukeria ndeto icio otene ndugi ndimo jira eroreri maria njikire amaige mama ndata kenero Omosh mundu yari ori atiriri arenda kuigira thiini wa talent ino arero ni passion ingweka mwira ni mbeca talent ino ni irihaga na hihi ukudraw the line haha ro igimena passion na mbeca tukirikia atiriri talent ni yari ake kule talent yobe ni irihaga okimekira kiho oti talent takiriha ake kule talent wina talent no ge passion na talent ya wina passion talent ya ndio kule huko ndio kule makora ya talent shia wakora modoshi yole nedete atere ndio koina no timoini gina resources ya kenyike akasi hodera na produce nyebo no ke kule usiku ndo afiaga no ni modoshi ma agit go wale atere ni adi mushikole aruga maiji na mangore kahari huwa na kaleti ageni bawo kahari huwa kwa mundu ndi aruma tuli to kamera atere to tuela sa atere ko jidaro ndio huwa modo ya menya tele mo rugi ni ali ya igwe mokawa adu mali makali yake ko talent yake ko ko ndio batamenya ga pati ma talent men no talents are paying natural talent no ko na passion and go for it. Thank you so much Omosh ndoka ndokoro hamwe nawe na nijue gustori wa Adimero kigaidanie sana no riri hatiri Omosh akiaria gikuyu ndio na waririe mbeu njithi na kumariria na cengure maragiria nigetha mamenye ni Omosh maguku ni maharigo ni Omosh mahinda yake kuma address na ceng tukimira okay sawa ndio ndio vipi mkopoa amkopoa ni kwa hapa yani whether sinifere niko hapa fere na ndugu wetu ndio wa community tukashukia CV ndio ndio kisapo ndio lifestyle yangu ndio kwa ni art ndio kwa ni chapa bogi yangu na mimi ndio mcheki mazeto mimi kama nika change life yangu sasa change life yangu ati chuchu ya nini amani ni ndio tu ndio na the best way was ni kwenda kwa God kwenda kwa Christ na hata nasoma ndugu zangu kwa jamaa so dangani pale huko unaweza change hata life yako na acha nikwambie na tuko na set itadisappear italeta kwanza nitakulo zaidi maana saa God nilikudunga hiyo talent kama una copy saa God nilikudunga hiyo na nilikudunga hivyo tusari wako hivyo wewe fanya hivi kama pale unafikiria talent yako ni play na mchuku iko na mchuku tani yangu bwana ukichukulia tu bidii na kuletea tu anything unadai kidogo una manchi talanta una dose talanta mazuri hata una try talanta tunguya nini unagoja pana hao muka na lafu na hata kumwadi kwenye ite nje unacheki imbulu pana hao so uzendere ingine kapa na hao wega hapo ndio fiti mastori komua au sio wasema jamani na sarevo lakini anytime nitatokelezea au sio thank you Omosh okay na ndio kama ukinya hadi upload
twakena muno tukena mahinda maingĩ ũkaga tũkarangia ũguo tũkarĩria mbeũ njĩthĩ cia institution tũgatwarana tunakena muno tũgĩtwarana kũrĩthia ndio kwĩgia nĩ cũcũ wa ngano cia Karatina kudos ucio mũrata wakwa agĩte mbere nĩ kũgĩtwara thina akagithia kona kaũndũ kega nĩ akeno ya wiku kangio ndagĩtagwo mũciĩ wa kĩrothia ũka ona gĩtũ MC tu na tũgĩtũkwo MC kĩrothia wiku ukandike brother yake na nini na ngona kali sister yako kile gikumu we blend tuko tuhano tuko blend kiundo kikiho so skuli yole haida mari daute maida bega na so check sija ku disappoint Thank you so much. My dad is called Kamal. Asante sana muno makiria cene mundu gwitwo Omosh na nĩagĩtwarithia na njĩra yagĩrĩire muno makiria pia ntombe twĩkĩrĩria ni twacokereria tũgĩcokererie na mũini witũ wa gospel na nginya DJ witũ mundu gwitũ DJ Rain ako ndani ya nyumba kabisa na ke mundu witũ Nancy wa boss na akĩrĩ mitambo-inĩ nĩgetha tũgoce nake akĩhera ũguo rĩ twĩhĩria twĩkĩrĩte twĩhĩrĩte na metha nĩ tondũ wa kũingĩra kĩharo na twaraba nĩguo kabisa ndũgathiĩ haraya tũracokereria thiĩ na mbere gũtũrũmĩrĩra na gũtũma ndũmĩrĩri tũgũthiĩ na mbere ũkorwo tũgĩcimũrĩka ndũgathiĩ haraya